Kaseng JSU Klik Riat Hapok Kejingilam Presiden Usamla Livingston Sama, General Secretary Ajoy Manson Lingdo, Hakajing Don Ringkat Vice President Usamla Winston Salahi Bat Ki Dekat Kaseng, Menikasi Kilalik Ban Kendu Bat DMHO Bat Medical Officer, Bantok Ket Benia Ya Kajing Long Jingman ke Hospital Klik Riat, Kabadang Syudap Penkiu Kedan Dang Haus Nembaladep, Syaka Civil Hospital Klik Riat. Henry Posi Kaseng Kalalap Dalaki Jangki Kemat, Hakajing Lik Jurib Bakani ke Hospital Kadang Saadin, Wat Hadin Baladep Penkiu Kedan Syaka Civil Hospital. Kaseng kaladap da kajing bitar, hadin kajing yo ibat lap ya kajing saadin keni kajak kasumar, bat kabak hampen sosi iki nong yalam kaseng kalong baka sorkar kala i ben ya kani katany, wat hadin lakhat ars nem kajing yo district katany. Henry ka sorkar kam shim kia ban penbiang ya ki jaka sumar, bat ki nong yalam seng kila ongru, baka sorkar jela kayo kambun ka kajna na East Giantia. Henry ya karoy kapar hapok katany, kam la ban penbiang. Bat kaseng kala shim da karay, ban pendam syai ka kerteng ka hospital ka civil hospital, kat baka sorkar kampat laban penbiang ya ki kor ki bor bat ki jaka sumar hapo kani ke hospital pajba bat bun sien ki nong shang shnong ki haban lek phat sumar shadu shayalong civil hospital juai bat kani ke bu jing ya ki pajba nama ke jaka sumar kalong ke bajngai yang kamu percaya dengan Henry ini wani uang ini atau apa? Tapi kita ke health ni ke civil hospital ni ke penbiang, kamu kesok ega minister ke health, ni ke penbiang, kamu termagi perempuan nak kita tiral sini. Ini tak gawi ke ibu percaya.